سلاف بیناری زاری کرمانجی و کو زان کو افرو سیوی که هفته کو بجن سال 1983 کو بجن کومل گیت خوشت پی حریر بحر کدیانا زیات ال 8000 بارزان یاد نرفال کردن کو تازه میل سر گورستان جنوساید کرد بارزان کلی را وزیر شهید و انفال کرد و بر پس دیگه حزبیت حکومی لیت آمادنه کو تازه بجن تاجا گوی نیل سر مینومیت انفالت بجن بارزان دادن کو سر شاف که کامیرا زاری کرمانجی رادیو را کو لیرا کسو کارت شهید و انفال کرد و خلک کی زور بر پس حزبی حکومی همی لیت آماده بوی کلی وزیر شهید و انفال کروانش لیره آماده بی که تازه وقت لیوانه که تایبت جابو دستگاه زاری که مانجی باسنده کرد که کابینان هیپ سرکاتیا رزدار ملا رزدار مسئول بارزانی که بجیر خدمت گذارا شهید و انفال کروان که تایبت بجین پروژه چاکسازی پروژه که هر گرینگ بل کل ناف بجین ناف وزارت شهید و انفال کراواجی خو گرتیه و هر وها بجین باسند که کو وزارت شهید و انفال کراوال بجین جاتیوان پارچه زویا کو سر فرمان برایان سر کسو کار شهید و انفال کراوا دابج بکتن او ده هول دن یکی نشته جیبون الهمی بجین اداره سر بخو حتی بجین پارزگاه سر شهید و انفال کراوا دابش وقتی تازه دیاره کو و تازه گوینا وزیر شهید و انفال کراوا هر وها برای بریگشتی شهید و انفال کراوا اداره سر بخو سوران ودگل برای برات شهید و انفال کراوا بارزان و هر وها برفس دیگه حکومی لیره هم و تاجه بینید بنستر مینومنتا انفال کراوی بارزان دادنه که اوه وکی ما آماجه پیدا کو ابرو سیوی کی هفته کو سال 1983 کل هر چهار کمال گیت هریده بجن بحر کل خوش تپل دیانا الویل الرژیم بعثار رو خو زیاتر 8000 بارزانی انفال کردن ابرو البارزان بجن کل گویل گورستانه که آدم زیاتر بجن رفات 694 کسی بارزانیتی نوالی رید خاکس بارده گوهر همی کسو کارت انفالا خلک کی دیگه زور کو سردان های کرده و شوکی دیاره کو سرچافی کامیرا زاری کرمانش دیاره کو وزیر شهید و انفال کرا و برپس دیگه بجنیت شهید و انفال کرا هم برای بری گشتی شهید و انفال کرا اداره سوران برای بری گشتیشان شهید و انفال کرا بارزان برپس دیگه حکومی همیله و تاج گونه دانا صورت فاضحه سرمینو من تا انفال بارزانیا دخینه و کی دیاره کو همی بجن و کسو کار شهید و انفال کرا و همیله ات کو و اون خلک لیره دواکاری تای کسو کارش بجن وزیر شهید و انفال کرا و داواتن کو بجن او دواکاریت وان همی بنجی بجی کردن اوجی بجن دانا اوجی تاجر گل نکادی که یک لای بجن زعیم علی و تیتا دانا سر مینومنتا انفال بارزان ولی بیناریزاری که من جواب ما آماده پیدا کو ابرو سیوی کی هفته کل تبر روزه دا کل روزه که ابرو دا کل سال 1983 الكومال جيت خوشت په حریر بحر کې دیانا رژیم بعثار رو خو زیات ال 8000 بارزانی انفال کردن که افروشی سرک بارزانی بجن حتی بجن نیتیران بارزانی سرک حریم کردستانی رئیسدار مسئول بارزانی سرک حکومت حریم کردستانی پیام هبون و دعوا کرد که پیوست حکومت عراق دوالی بردن کسو کار شهید و تایبتش انفال کرد و بکتون هر و اوانش بین قربو کردن و اوجی وکی دیاره کو برپس لقاده دکتر ریبار باب که هر وقت برپس دیگه بجنی کارگرت لقی و هر وقت برپس ناوچا کل سنور لقاده کو اوج دانانا بجن تاجا گوینه السر بجن مینومنت انفال کراوید بارزان و پاشینگی بجن بشی دانانا و تاجا گوینه ده خینه و صورت فاتحه نه خینه و همی بجن او دانانا تاجا گوینه هم وزیر شهید و انفال کرا و هم بجن یا پارتی دموکراتی کردستان اوجی لقاده یا بجن کو تیفت سنور اداره سر بخواست سوران کو همی بجن کارگرت خو و برپس ناوچا کلیره یت آماده بود تاجا گوینه سر بجن مینومنتا انفال کراوید بارزان دانا و کم آماده پیدا کو افرو سیوی کی هفته کل 41 سال در باز بود سر 8000 بارزان انفال
اوجی تاجا گلینایا بجن قیمت قضا پیرمام بو سر گلکود شهیدا کل اوجی لیره بجدار بونه و تاجا گلینا خو یا اینا بو اوی بجدار بون تبی رسمی دا بله بین هزار گمانجی اوش تاج گلنا قائمت قزام بیرگ سوریه بیشین کو غفور احمد قائمت قزام بیرگ سوریه و دیگه برای برید ناحیه و هر و بر پس دیگه دامود از گاید حکومی نکل سرور قزام بیرگ سوریه اوجی تاج گلنا بن سر مینومنت انفال بارزانیا دادنین کو وکم آماده پیدا کل پیشتر وزیر شهید انفال کرد و هر و بر پس دیگه پارتی دموکراتی کردستان بر پس لقاد ده کارگر و بر پس ناچت خواه و حتی بیشین کسو کاری دیگه می لیره تاج گلنا سر گل کویان بیشین سر مینومنت انفال کرد بارزان دانا کو اوج یادیاره کو لیره خلک کی زور او خلک همی افرو لیره کو و همی بیشین کسو کارت شهید و انفال کرد دورا بارزان وکم آماده پیدا کل سال 1983 کل هر چهار کمبلگیت هريري بجن بحركة القوش تبل ديانا زيادة 8000 بارزاني سردست الرجيم بعصار خو هادنا انفال كنن كافروجي جناب سروك بارزاني حتى بجن نيتيفان بارزاني سروك هريما كردستاني والرئيسدار مسؤول بارزاني سروك حكومة هريما كردستاني وتار هبون وهي كده بيام خدا اف کرده و شرم ظاهر کرد و باسنه کرد پیوسته کو کسو کار شهید انفال کرد بین قربو کرد نه بين الزاري كمانجدي هول دين كو دكتور ريبوار بابكي بس اللقاء ورقين باب بزند أخو بيام آنش وكو اللقاء بارتي ديمقراطي كردستان شيا بله دكتور ببورم شو که راست خود دستگاه زاری که مانجید گلتینا دكتور اگر سامد دكتور اكو وكو لقيداي بارتي ديمقراطي كردستان بلين تبيامك تان هي لا روجا داك بلين لا روجي كيو كامرو كو تشلو يك سال در باز بمسر انفال كنا 8000 بارزان يعني كل قاده تبيامك هي هلا امرو روجي خمناك سال وقري تشلو يك سال كومال كوش كردني 8000 لاوي بيتاواني بارزاني 8000 مير مندال پیاو نێر بارزانیەکان کۆمەڵ کوشکرا بە بێتاوان تەنها تاوانێکیان ئەگەر هەبێ لە بەرەوەی بارزانی بووینە و کورد بووینە و کاری سەرەکی کۆمەڵ کوشکردنی 8000 بارزانی سڤیل و بێتاوان ئەوەیە کە ویست بیان کە حکوومەتی بەعسی بەربەری ویست بووی کە ڕەچەڵەکی بارزانی و پاشناوی بارزانی نەهێڵێ بەڵام خۆشبەختانە ئێستا بارزانیەکان لە خەباتی مەدەنی و سیاسیدا هەروەکو چۆن بە درێژایی مێژوش قوربانیەکی زۆریان داوە لە پێناو ئەوەی کە کوردستانێکی ئەوتۆ ئەزمونێکی ئەوتۆ بێتەکایەوە ئێمە بۆ بوونە خەمناکەوە دەستی دایکە شەیدان ماچەکەین دایک و خوشکانی بارزانی کە توانیان لە ماوەی ساڵانێکی زۆر بەبێ ئەوەی کە سەنەدێک هەبێ بەبێ ئەوەی کە بەبێ پیا و بەبێ کەسێکیان هەبێ کە پاڵپشتیان بکە بەبێ ئەوەی توانیان بژێویەکی سەربەست دابین بکەن توانیان ماڵ و مناڵەکانیان بەسەر بەرسی بەخێوکەن کە ئەمە بەڕاستی جێشانازیە ئێمە لەو بۆنە خەمناکە دەداوە لە حکوومەتی عێراق بکەن کە هەموو پابەندەی یاساییەکانی بەدی بکە بەرامبەر بە کەسوکاری سەربەرزی 8000 بارزانی و لەبەرەوەی ئەوە پابەندبوونێکی ئەخلاقیە پابەندبوونێکی یاساییە دەبێ حکوومەتی عێراق قەرەبووی مادی معنەوی کەسوکاریان کاتەوە ئەگەرچی بە هەر جۆرە قەرەبوویەکیش بێ بڕواناکەم ئازاری دایکە شەهیدانی ئێمە لەبیر باتەوە بەڵام لەگەڵەوەشدا گرنگە لە هەموو ڕوویەکەوە حکوومەتی عێراق ئاورێکی جدی
لكسوكاري سربز الشهيداني 8000 أنفالي بارزاني وكسوكاري سربز الشهيداني تكراي كردستان. باشه زور سپاس دکتر زور سپاس با پیامات اجی ولی بین رضا کرمانجی اجی پیامات دکتر ریبوار بابکی برپس لقاده اداره سر بخوا سوران بو کو باسنده کنه کو پیوست حکومت عراق داولی بردن کسو کار شهید و انفال کروا بکتوا هر وا پیوست مادی و معنوی جی بین خراب بکنه و کو ماماجه پیدا کو افرو سیوی که هفته کو 41 سال در بازم سر انفال کردن 8000 بارزانی و کو دیاره کلی و همه کسو کار شهید و انفال کروا علی اهمیت کو و هر وا دیگه بجین وزیر شهید و انفال کروا حتی برپس دیگه حکومت حزبی همیلی را آماده بون تا جگولی سر مینومنتا انفال کروا بارزاندان اول تازه جیم تاجا گوینا بجنیا اداره سر بخویا سورانه کو هل شیخ نجیب و هر و برپس دیگه حکومی همی تیدانه کو تاجا گوینا سر مینومنتیان سر گورستان دینو سایت کردید بارزان دادن و همی بجین کسو کاری انفال کرانه مد آماجه پیدا کو سال 1983 روزه کوکی افرودا سیوی که هفت کو 8000 بارزانی کمالگه بجین حریر خوشتفه به حرکت دیانا سر دست رژیم و بعض انفال کردن بله بینایی زاری که مانجی اوجی تاجا گرینه یا بجنیا اداره سر بخواه سوران کو هلگور شیخ نجیب برپس اداره سر بخواه سوران و همی بجن قائم خان و برپس دیگه حکومت بجن به چالاکی دا بجدار نمتر رسمی دا و تاجا گرینه سر مینومنتا انفال کراوید بارزان داد منو پشتی دانانا تاجا گوینه ده صورت فاتحه قینه وکو همی او کسید کو او کسو کارت شهید و انفال کرامون چه برپس دیگه حکومت حزبیه کو مبرو کو زاری کرمانجی سر گل کری همید گل هندی دامن کو پیوسته حکومت عراق داولا بردن کسو کارت انفال کرا و بکته و هر وها یا پیوستی شکو اول بین قرب کنه چه مادی بی چه معنوی علی بن زاری کمان ده هولگن هلگور شیخ نجیب سروکی داره سر بخواست سولان کار هلگور ل دستگاه زاری کمان بشه که راست خو اگر جنابتین اگر باز بکده خو ایوکو بلین سرپرستیاری اداره سر بخوی سوران تا خودش پیام یکتان هیا لبروش دا بله طبعا بدل لو که وقت سرپرستیاری اداره سوران من شاهد حالة شيء او توانا قزواني رجيمي بعصم كدور جدا 8000 بارزاني بيتاوان تنها توانيان او بك كرد بن بارزاني بو اما پیامێکە بۆ هەموو دەسەڵاتەکانی ئێستاش لە عێراق کە ئەو بیرکردنەوەیە بتوانن کە میلەتی کورد قڕ بکەن بە ئەنفال و بە کیمیاباران دەبێت ئەو پەیامە ئێستا بە ڕوونی گەشت بیتە ئەوان بۆی وەجارش کە هەوڵی ئەوە نەدەن ئێستا کە ئەوەی دەیبینین ئەوانێک کە ئەوان کردیان ئێستا نەوە کوڕەکانی ئەوان کە ئەو وڵاتە بەڕێوە دەبن ئەو نەکە وڵاتە بەڕێوە دەبن و عێراقیش راستڕێ دەکەن ئێوە وەکو سەرپەرشتیاری دارای سەر بەخۆی سۆران چی دەکەن بۆ زیاتر خزمەتکردنی کەس و کاری شەهید و ئەنفال کراوە بەدڵنیایەوە ئێمە طبعا ئەوانە نازێکیان بەسەر هەر هەمومانەوەیە ئەوەی کە ئێستا هەیە ڕنج و خەباتی خانەوادەی ئەو ئەنفالانەیە و پێشمەرگەکانە ئەوە دەرەنجامی هەردوو شۆڕشی لە دوایەکەکانی ئەیلول و گوڵانە ئەسڵەن تاوانی وانەش وە ئەو توانەکە دەرحەق بەوانە کرا لە ئەنجامی ئەوە بوو کە قیادەی شۆڕشی کوردی لەم دەڤەرە بووە و لەناو ئەم عشرەتە بووە بۆیە ئێمە تەواان بەدڵنیایەوە هەموو هاوکاری پاڵپشتێکی ئەو خانەوانە دەبین لە هەموو ڕێکەوە پاڵپشت هاوکاریان دەبین باشه زور سپاس کاکل گرد بله بینر زاری که منجی آوان گویی وش پیاما هلگور شیخ نجیب سرپرستیاری اداره سر بخوا سوران بو کو باسنده کرد کو او ده همی حول کردن بو اوی زیاتر خدمت کسو کار شهید و انفال کراب کن اوجی همی اوی تنگ بین کل سر شاشه رادیو را کو کسو کار شهید و انفال کراب کو تازه فتن هر یک گله کا دست گرفت وید گلن مینومنت انفال کراب بارزان دابنن و ور صورت فاتحه بخین و حس سوزا خوبه روز در ببرن زحمت نبی
برای بینایی زاری که مانجی اوجی همی اوی تنگ بینن کل سر شاشش رانو که دیار که اوی همی کسو کارت شهید و انفال کراوانا بیشین کل تازه هیکی گلای کار دسته گرفت بین سر مینومن تا جنوساید کرد بارزان داشتن که هر یکی گلای کاری اول رنگ وانا هر یک بیشین کسایی که آن بیشین دو کس تا بیشین زیادتر چند کسایی که جن روز انفال کرد بارزانی دست دابیدن هیا حاصل خو هیا باب خو هیا برا هیا نه بیشین زیادتر برای که یل دست کو هنده کسی تا رنگ زیادتر 25 کسی یا حتی 30 کس خزم کسی توان یت هاتیا انفال کردن که هر یک رنگ هر یک کوملگه پشت پل هری بحر کل دیانا اوه وکی دیار سر چاوی کامیرا زاری کرمانج دکو اوه هری که گلک لیر دانا و اوه همی او هون کو خزم کسید یان کسو کارت انفال کراویت بارزانن ولی بینی رضایی که مانجی هوا دنده کسو کارت انفال بود خالد اگر اومد تو باز که دخو افرو بشین 31 هفته کو زیادتر 8000 بارزان دخو چند کسو کارت هات نیار چند کسو کارت هات نیار باز دخو چند کسو کارت هات نیار باش از اون پاس اوی دیاره نبید باخ بیتن کو هر یک بیشین او کسو کارت انفال کنن رنگ اگر ام اقتصاد گرد کین او گرونین و رنگ پروژه که ام در روزا بیشین اوی توان تواونه بچی رو کدان چون که هر یک کار ساعت کن هر یک توشی تراژدی که اوی که دیاره همین کسو کارت شهید و انفال کراونه که دیاره کل سرچاف کامیرا زاری که ماجرا همین بیشین اوی کسو کار شهید و انفال کراونه کو پول سردانا مینومنت انفال کرد بارزان کن بو دانا تاج گلینه بله بینایی زاری که منجوه کو تازه دیار سر چاپ کامیرا زاری که ماجرا کو اوه کو همی او کسو کار نوید کو افرو بیشین کسو کارت انفال کرانه کو سردانا گورستان آجینو سایت کرد انفال کراید بارزان کرد کو اوه تازه دیار کل سرپرستاری داره سر بخو سوران هر و برپسی دیگه حکومینه کو سردانا گورستان آجینو سایت کرد بارزان کرد بله بینایی زاری که منجی و کو هنگودی تل بیشین وان رو مالا دکو ما کو دستگاه زاری که منجی کرد کو افرو سر بیشین گورستان آجینو سایت کرد بارزان کو همی او کسی لیره آماده بود که برپسی حزبی چه برپسی حکومی حتی بیشین کسو کارت انفال کرا و باس لیکر کو پیوست حکومت عراقی داولی بردن کسو کار شهید انفال کرا بکتن هر و ها یا پیوست کو مادی و معنوی کسو کار بین افقره بو کردن